पाक्सदे इंफम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी मणिपुर थुगाइरगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानबदा याववा एमएलए अहुम असेंबली की कमिटी सिंगी चेयरमैन की फर्मदगी लौथोखरे मे अहुमदगी कोकी लमेनबा सिंगना मखोगी मिलिटेंट सिंग खुसमनरगा मिटेइदा आतमनन ओनसिंदुना चथारखिबा तामथैरबा लानासिबा मथौ संगलदुना मे तारागनि थोइदा मणिपुरगी अपन बंगामखै की सरुक थुगाइरगा तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन पीगदबनी अदुना खुरेक पीदुना थोरखिबा कुगी एमएलए तरा की मनुंग यावरिबा थानलोन एसी की बुंजागिल पालते साइडु एसी की आवखलेट किगेन अमसुंग सुजानपो एसी की एमएलए खाउदेबो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की तोंगान तोंगानबा कमिटी सिंह की चेयरमैन ओइना खनखिबा अदु लौथोकलगा मखोय की महुद्दा कमिटी सिंह अदुगी अनोबा चेयरमैन सिंह हापखरे हिरम असिगी मतांग ngasi मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरिएटना बुलेटिन पार्ट 2 नंबर 22 थोक्तना हाउकेलेट किबगेना चेयरमैन ओरखिबा कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस की वना महाकी महुद्दा लोसी दिखोना चेयरमैन ओरगनी अदुगा बोंजागिल बाल्टेना चेयरमैन ओरखिबा असेंबली की लाइब्रेरी कमिटी ना लामलाई एसी की एमएलए खोंगबान ताबम इबोमचाना चेयरमैन ओरगनी हाइरे पनबा याबदे हाउकेलेट किबगेनबो कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस की चेयरमैन ओइना खनबगी बुलेटिन पार्ट नंबर 16 अदुना मामांग सही की अगस्त तरागा निपान थोकीबने नमिदसिदा थोकीबा बुलेटिन असिमगना बुंजागिन बाल्टीबुना लाइब्रेरी कमिटी की चेयरमैन हापखिबने अमरमदा ngasi असेंबली सेक्रेटरिएट ना थोरखिबा बुलेटिन पार्ट 2 नंबर 23 दना असेंबली असिगी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की चेयरमैन ओरखिबा अलम खाउते की महुदा काक्सिंग एसी की एमएलए मयांग लंबम रामेश्वरना कमिटी असिगी चेयरमैन ओरगनी हाइरे एलएम खाउतेब कमिटी असिगी चेयरमैन ओइना खल्ले हाइबगी बुलेटिन पार्ट 2 नंबर 15 अदुना ममांग सही अगस्त तरागा तरुक थोखिबने ngasi मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की सेक्रेटरी ना थोरखिबा बुलेटिन पार्ट 2 की नंबर 22 अमसुंग 23 अनिमक्ता कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस लाइब्रेरी कमिटी अमसुंग कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की चेयरमैन सिंह ओइना लोसी दिखो केएस इबोमचा अमसुंग एम्ब्रामेसरबो कमिटी सिंह असिगी चेयरमैन ओरखिबा एमएलए सिंह की महुद्दा खल्ले हारगसु कमिटी सिंह असिगी हानागी चेयरमैन सिंह असे लौथोगले हाबगी वफमदी तरंग तरंगना पलखिरे अदुमनम बुलेटिन सिंह असिगी मतुंग इनदी कमिटी अहुम असिगी हानागी चेयरमैन सिंह की महुद्दा अनोबा चेयरमैन अहुम असि खल्ले हारबनिना हानागी चेयरमैन अहुमबक लौथोगले हाइना लौगदौरे पनबयाबदी इमागी मैरा कौवा लुप अमना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फोंगना तानबदा यावरिबा कुकी एमएलए तरागी मतकदा खुदकदा चबजाबा धबक सिंह लहुरकदबनी हाइबदगी चेरोल अमा था असिगी कुंदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर दा लुबजी कन्वेनर थोक्सोम सुजाताना पेटरसन ओइदुना पिचिनखिबने लुबसी मंगना नबिदसिदा असेंबली की कमिटी ऑफ प्रिविलेज एंड इथिक्स की चेयरमैन साफम निशिकांता अमसुंग बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट सु चपमानवा मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट दसु चपमानवा वगत चेरोल सिंह पिसिंदुना एमएलए सिंह असिना चथरखलिबा अनिरिगेल कंडक्ट अमसुंग कमिट तौखिबा कंटेम सिंह की मतुंगिना लौखटपम थोकबा थबक सिंह लौखटपिउ हाइजखिबने लुबसिगी ममांगदना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की क्यारखना मेंबर ओरमबदा नतना लो मिनिस्टर फावबो ओरमकिबत ओजोइना मे कुनगा मरी लिसिंग अनि कुलुमदोइदा प्राइम मिनिस्टर अमसुंग माकी ऑफिस दा आई बेसरोल अमा पिसिंदुना एमएलए तरा असिगी मथक्ता लौखटपम थोकबा थबक सिंह लौखटपिउ हाइना वाखटखिबने सेरोल अदुगी मतुंगिना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दगी मे कुंथ्रागा मथोइदा पिरखिबा पाउकुम अमदा मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी दा लौखटपम थोकबा थबक सिंह लौखटनना खंगलाखिबा लैख्रबने मखा तरकवा अतोप पाउदा मेडिकल की महिरोई अमदा कैरियर मांगहलोय लेंगाक असना स्टेटस की मेडिकल तमलिबा महिरोई अमदगी कैरियर मांगदनबा मिनिस्ट्री नेशनल मेडिकल काउंसिल ना चिंगबदा चे थादुना अंगंबा थाकदा होनरी हाने हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर साफम रंजन फोंदोखरे लमफेल सना कैथेंदा लेबा महाकी युमदा पांगथोकबा पाउगी मिफम अमदा मिनिस्टर रंजन हाई हंदको की जो कांगलुप की इसिलिनाउ सिना सोशल मीडिया अमसुंग तोंगान तोंगान बा पाउसी सिंगदा स्टेटस की मेडिकल तमलिबा कोकी जो कांगलुप की महिरोई सिंग एग्जामिनेशन थाबेगे कुदोंग चाननबा पिबिरे हाना सांदोरकलिबसे आरान बने लेगा कसना महिरोई कुदिमकी कैरियर मांगदनबा अंगंबा थाकदा होनरी हौखिबा मे अहमदगी थोकलिबा लेबक थीबा थौदोक असिगी सैथेंग नंगलबा महिरोई सिंग मखोई की एकाडमी एटमॉस्फियर अकाइबा लेदनबा लेंगा कसना कन्न होनदुना लागले स्टेटस मेडिकल कॉलेज मरी लई कॉलेज रिम्स
जेरिम्स सुचानपुर मेडिकल कॉलेज अमसुंग सीजा एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने सुचानपुर मेडिकल कॉलेज असिदी सेशन हौखिबा सही फाद्रिङैदा इरांग असि थोरकपदगी महिरोइसिंग कैरियर मांगदनबा लेखागसना नेशनल मेडिकल कमीशन MMC दगी आयाव लौरबा मतुंगदा डुअल कैंपस हांग्रे अदब कॉलेज अहुम असिगिसु महिरोइसिंग कैरियर मांगदनबा NMC दगी आयाव लौननबा होनरे लेबागसदा लेरिबा मेडिकल कॉलेज सिंग असि NMC की मखादा लेबा ओइबना मखोइगी गाइडलाइन गांगना सतबा यादे लोइनदा हिरम असिगी मतंगदा मिनिस्ट्री दगी आयाव लौदबा यादे इरांग हौरकपदगी महिरोइसिंग याइफननबा कैरियर मांगदनबा NFC दा हंजिन हंजिन आइबा चेरोल थादुना लागले मसीगी मतुंग इन NMC दगी लेंगाक असिदा आइबा चेरोल अमा थारक्तुना अतोबा कॉलेज दा क्लास तौबा यादबदगी वाफम फोंदोरखि सुचानपुर मेडिकल कॉलेज की वनदी फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन खगदने सेकेंड ईयर की एग्जामिनेशन दी यामना वाली कॉलेज अहुम असिगी वइना सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन थागदबा वाली अमरोंद मणिपुर यूनिवर्सिटी की मखादा लेबा कॉलेज वइबन यूनिवर्सिटी असिगी अयाबा लौबसु मथौदाय माइरोइसिंग की वइनसु मखोइगी सोइदनबा अटेंडेंस इंटरनेशनल असेसमेंट लेबन यूनिवर्सिटी नसु NMC दगी अयाबा पिबिननबा हाइकिबा लेखे लेंगांग अमसुंग यूनिवर्सिटी न होनरिबा मयाम असि NMC दगी अयाबा याउद्रबदी यादबनी नमखोइना अयाबा बिरकपा ngaiduna लेबनी NMC नसु अयाबा बिरकलबदी माइरोइसिंग की कैरियर मांगदनबा लेंगाक असना अखनबा एग्जामिनेशन फावबा पांगथोरकपा याय मरमदुना मेडिकल माइरोइसिंग की एग्जामिनेशन की मतंग असिदा लेंगांगना थव वइदबा अमत तौबा लेदे लेंगाक लेरिबा असि मिपुम खुदिमकी याइफननबा लेबने इरांग हेग हौरकपदगी माइरोइसिंग की कैरियर मांगदनबा हाइदुना माइफुनदुना थबक तौदुना लागली हाना सुमाकना मखातना फोंदोखि मरगसिदा म्यांमार मनुंग थोखिबा थौदोकसिंग मणिपुरगी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन खरागी मियोइसिंग आसियाना यावरे म्यांमार मजा कुंथ्रारोम मोरेदा लांचिनहरखरे ngasi हेलीकॉप्टर ने इम्फाल पुरकलबा याय म्यांमार लेंगा की लानमीसिंग की मथकदा लेबागदुगी प्रो डेमोक्रेसी फोर्सिंग खुसमना पीपल डिफेंस फोर्स PDF न चिंगबा लालौलुप सिंगना अगन भयटेक चथरकलिंग की जरकदा PDF ने सिंगनबा लालौब सिंगना मणिपुरगी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चलिबा नामली खुलदगी तोंगपोकलोमदा किलोमीटर 9 रोम दमक लापना लेबा म्यांमार की मफम अमदा मणिपुरगी लालौलुप अमगी केडर सिंगना लेरिङैदा ड्रोन सिजनना बापांगल कलबा बोमनी थाददुना चथरकिबा एटेकदा लालौलुप अदुगी केडर अमा थौदोक थोफम दलैखिदबा लोइदना अतोबा केडर मंगा असोक पन्नंखरे हाइरे थौदोक असि ngarang nungthil pung 3 rom tarakpada thokibani थौदोक असि लैखिदबा मणिपुरगी लालौलुप अमगी केडर अदुगी ममिंग नावरेम जेम्स एलाइस नाउसा एलाइस कोगहेल सही कुंथ्रागा मफन अपोकवा एनकाला गौवा यरवोक टॉप सिंग थादगी मियोय अमा ओरमगनी थाजनारी एटेगदु लालौबसिंग अदुना नुबिदांगी सागी सिंग चाननबा थौरांग तौरिङैगी सेरकदा सथरकिबनी ड्रोन पायरकपगी मखोल दाबदगी करिगिनो हाइदुनि येंगनरिङैदा खंगौदना बोम थादरक्तुना पोखायलखिबनी हाइरे थौदोकदुदा सोगलबसिंग की ममिंग मथा खंगबा ngamdri अदुमैनमक कामजोंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस न थौदोक थोफम ताना चांगसिनखिबगा लोइनना सोगलबा मियोइसिंग अदु ngasi अहिंग इम्फालदा लेबा लाइंगसिंग अमदा ताना पुरक पुथोरखरे हाइरे ngaranggi थौदोक असि थोखरबा मतुंग असि नुबिदांगसु मोरेगा ताइनरिबा म्यांमार रोम थंगबा सरुकदा प्रो डेमोक्रेसी फोर्सिंग की मनुंगदा यावरिबा म्यांमार की एथनिक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन सिंग मणिपुरगी लालौलुप खरागी केडर सिंग की मरकदसु अकनबा मोंगदा खुथोनखरे हाइरे थौदोक असि मतन ngasi नोंग्याय मतुंग फावबदा ऑफिशियल ओइबा पाउसिंग चपचाना फंगबा ngamखिद्रबसु मणिपुरगी लालौबसिंग की मरकदा मिसिबिना खरा यावखरे हाइरे अदुगा मखोइदा अध्यक्ष धरकिबा म्यांमार लानबी की मयुक्ता लान हौरिबसिंग की मैकैदगिसु असियाना यावखि हाइरे नखलानी की मरकदा अकनबा मोंगदा खुथोंनाखिबा असिना मरम ओरगा थौदोक थोकफमगा नंगना लेबा मफमसिंगदगी नवी अंगांग यावना म्यांमार मचा कुंथ्रारोम मोरीरोमदा लांजेनरखरे हाइरे मखोइबो मोरी टाउन द डिप्लॉय तौरकलिबा स्टेट फोर्स इन सेक्शन नाक सेंदुना थमखिबगा लोइनना हायेंगमंग मखोइ लोइना इम्फालदा हेलीकॉप्टर न पुरकनबगी थौरांगसु लौकले हाइरे म्यांमार की गमखै मनुंगदा लेफाकसगी लैगा के मयुक्ता लान हौरिबसिंगना चदरगलिबा अकनबा अटैक सिंगदा ngамखै असिबु ngakpagi थौरांग लौरिबा लेफाकसगी सांथन फोर्स की पर्सन सिंग हाकथेंगना नत्रबसु नकोइदना चेनरबरा नद्रगना चेनदबरा हाइबगी वहांसिंग अंगनरगलबसु ऑफिशियल ओइना चेनೈ नत्रगना चेनदि हाइबा कन्फर्म तौबा ngamdri मरगसिदा खंगनजबा अमखा मणिपुर लोकल न्यूज चैनल असे स्ट्राइक लाकवा मरमना पाव हापसरकलरोय लोइनने यूट्यूब न चैनल असे डिलीट तौबगी चांगसु यामना वांगना लेरे
aduna nungdigi phongba pause dagi pathok tuna tahan jariba maruiba pausing hasibu hanadagi interest laina tabiriba punamakna makha tana taba fangnana bagidamakta description da pijariba aikoigi ani suba Manipur News Channel gi link aduda sanglaga yengbiduna subscribe tawbiramu loinena ani suba Manipur News Channel asibo hanagumna punamakna support tawbiu haiba wafam thamjari Manipur gi lam kaidongnungda masjid ama fawa kaiba yaroi hanba leitana thengna khigani se minister Manglamsan ki ifa ipu singi lutong da chen khiba mama leibak nungsiba amadi yangnabagi mafamda sangjadaba thamna lingjeladu ngasigi mirol na madau tampham thogi ana se minister ain berena fangdokre wafam asing asi se minister gi artist singi tengbang makhada iningthau kulsandra hana mingtonba Rumal Theater gi sama kun ga daruk suba play lan thokpagi thoramda saruk yara duna fangdokhibani mangna makhata nahai mikha phona hingadabi saruk thawaina phone tha pihibna saruk cham hena fai haikiba ipa ipusing adugi machane Manipur gi lam kaidongnungda machet ama fowa kaiba yaroi hanba leitana thengna gani lamdam masada thokliba kanglup ki irang asi poksen sengdaba mioi kharana hograba puari gi record kupna nainabagi mahutta akhangai sadun wangang badagi miyambo thajalakta badagi thoklibani puari nainatuna tongi mirol kan bhaibase lenga ki lengdraba wasakni lamdam masada kanglup ki lan ama thoktuna bipum kudimak loina wanare aikoi kudamang asi waminariba sing asi tungi mirol sing kan bangam gadori bani haugraba puari ba nainabagi mahutta masagi khudong chafa fangnana ba wangang liba mioi sing bo thajapam thokte ifa ipusina thambira martial arts chawkanana ba lengang na honare haujuk phawada masigi institute samaga supna manga laire angang singda saret charak tampituna thaksi kasi amade apunbagi saktam ngangnana ba honare laiwoi khrafa atawba herachandra nursing Kulasandra sing ba gyana lamdam masigi apunbagi saktam ngaklamdrabadi ngasigi Manipur oiramdaba sujai puwari ga sago naba drama lila amadi film kaya photoktun hawalakliwa naha singda anoba pauzal pinana ba honara se haike Manipur gi ari ba theater sing manungda ojik phawwa hingliba Rumal Theater bo lenga ki maike degi matam ko chuna ba theater am oina lupa kro marirom thada dona sengba lagani haike tharumasta minister haiham dingona akhara ba mitunglen oina saruk yake aduga ngasi gi tharumasi Rumal Theater gi secretary b asawina tharuma pu oike Kuki gi stall yawram badagi lengak na sinba inmates sing gi mela chairam daure governor saruk yakidre matam chana hudok pangam khidre Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM na sintuna iboyay masumang lila sanglen tunabit humni jatagada balanje narakpa sina sahajaba pochai sing yona na pagi mela da kogi gi stall yaram ba theng narakpadagi irang thok padagi mela kai ge tawramle irang asana maram moraga Manipur gi governor Anusuya Uige thoram audokpa asda yawba ngam khidre magdanatana RDN PR ge minister Waikham Chanchu tharomadu sarugyaba lakhidre Adumainamak mela silibising amasong miyam gi marakti yanaba purakpadagi athengbada mission nasigi officer singna ayrapan yawdon hawdokre Numidumni chumna chathagada mela state dasigi relief camp marfugom doida lanjenaduna leiriba mioi singi stall yankhai hangduna sarugyari stall sing adugi marakda Sujanpo amasong Kangpokpi district stall ani yawramba amadi kogi fruit gi pochai sing yolambada natana poching adugi name plate da lamka haiba mingphaw sinaduna tharamba thengnabadagi Miyam nahura kibani mafam aduda tilamba miyam na stall adugi banner segaiwada natana maduda yolamba pochai sing podokta mai phawa thanana ba honaki Adu police na thingbadagi pamdaba thodok sing thogan kite Manipur da thongli bi irang asida koki singna maidai sing bo opi nai phiri kaya asigi marakta asigumba stall khara Imphal mayul da pangthokpa mela asida hanglamba asida miyam na pen da ba mate ngai da ba phongdonaki loinana nupi inmate kaya di mamitagi mapi phawpa ta duna kappa yauki Irang thokli haiva tabaga mafam adu da Imphal West ki SP Sivuganta amade Imphal East ki SP Ivomsa laktuna relief camp da leiriwa mioi singa wari sananur irang adu nemthana ba honaki Mela adu da koki singna saba handbag nupi singi topi phanek phina singba polam kya su yauri polam singa si mela adu da madaw karamna purakli bano aibasi khoisanora miyam na achawa ohanga mawari tharomadu saruk yana na bagi damak RDN PR ge Disney Chief Secretary MS Khan MSRLM ki Manipur gi State Mission Director N Bandana Imphal East ki Deputy Commissioner Komantem Daina so invitation da yauke thaudoga dugi matang da igawdagi lanjena duna sajiwa fabricated house da Lairiva Loizam Saranahai
MSRLM na ngasi gi thorom asi yauna na takbira potagi ayuk pung mapan makhai dagi lakpani aduba aikoina lakpa matamda oi thangba maikaida stolani hangduna lerammi stol amadi reserve tawduna lerambadagi miyoy am laktuna pot thamlamlaba mato lamhoidem susanpo biang hana banner dhasalambani harba banner adu karamba mongda thelibano hauji thuliba isu asida manifo laingana khangsinadana tawrifra khangna development amana tawfu orabasu legana sinbu orabasu kari maramgi koki gi posing asi yaholibano haina hangbane MSRLM na khangde manifo lengana tawba poni hairabani na lakthokro aibo wafam thamki makhatana mangna haikibada ngasi gi program asi haudrabani na matam mangna lakliba relief camp singda lakba ise isal iyamba singda ngasi gi nongmagi oiba khosuman sagadabani haina MSRLM ga wari sanabada saragani hana harakpadagi makhatana program asi hawada yanaki adubo koki singi pot amuk jolamba tarabati maduda tholokpa afafatagi teksak pumba MSRLM na fugadabani aibo wafam su fongdoki Minister Biswajat ki madagda Sairam Neken na file torokba election petition Petitioner Maikai gi witness examination loisan gre Mamang sai ki February kun gani fan amasong Mars manga da tangka gani thokna pangtokhiba taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly gi mikhalda mai fangla grava MLA omfo gi manungdagi kunga mapan gi madagda file tawna rakiba election petition kuntraga taru ki manungda ama withdraw tawkhraga amana kona dismiss tawkhraba matungda lefawriba petition kuntraga mari gi while leptana chatharakpagi manungda hausina minister oirava MLA thongam Biswajat ki madagda Saram Naikena petitioner oiduna file tawrakiba election petition gi while da petitioner gi maikedagi prosecution witness ahumaki examination loisinduna close 1000 grade election petition asigi number 4 of 2022 ni pangthokriba mikhal aduda mai panglakraba thongju assembly constituency gi haujigna minister oirava thongam Biswajat amasung atopa miyosing gi madagda Saram Naikena petitioner oiduna file tawrakibani election petition asigi makha satharakpa while da high court of Manipur khankiba advocate commissioner da election petition asigi petitioner gi maikaida prosecution witness oikiba petitioner S Naken jaun apunba prosecution witness only examination ki thabak satharakibani while asigi manung chanatha asigi kunda petitioner gi maikaida prosecution witness number 3 oikiba adokpa sobrendro gi examination amsu cross examination ki thabak advocate commissioner pangthoki sakhang dabana phakiba miyoi ama kalhaure ngasi khulai faiba sakhang dabasna phakiba miyoi ama Bisnopu district police ki team na kallagai mung manung ki miyoi singda sinagre police na kanbang amhoraba miyoi adu ki maming laichombam imocha sing sahi nifuga daru abokwa leikitaba charai kawi laimaram mamang laikai dagini mak sakhang daba khulai paiba singna mahim dagi phakre haiba pau fangbadagi Bisnopu district police ki team na akan pamong da thiba humba chathabada district asiki manung chanba iriangbam mamang laikai mamang makha laikai ki mafam amadagi kanbang hamkibani hai PMJSY gi makha da Kamjong district da semli balambi Christmas mamang da loisin gadabani youth club Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana gi makha da Kamjong district gi mafam sing da semga sagali balambi sing miyamna sanabi yaba haibadu oidre sahi asigi oina Christmas yaudringai da lambi semba punamak loisin gadabani ana Federation of All Travel Youth Club 24 gi Secretary MC option na phongdokre Manipur Press Club da Pami Singh unavada option hai Kamjong district ki manung channa lairiba kilometer taraga manga sangba Kangpat Khulen dagi Soro Khulen phawagi kilometer 8.97 sangba L028 BRTF road dagi Chahum Khulen phawwa amade kilometer taraga daruk sangba Sampui dagi ningthi phawagi lambi sing athubada sembiyo makoina semba loire ana thamlamba singi lambi ase miyamna chatok chasin yaba amatu oide maming khaktagi oina koilas taibani gari zatpada koilas pagatpa lambi asi mari leina basina ningthina yang sintuna Christmas mamangda semba loisin biyo singi miyam kokta khut hapna bagi phibamda lairi miyam gi wakat asi tapi trabadi akan bokhongjang sangsin gani hiramasigi matangda RD NPR minister daso memorandum athubada pisin gani loina da lenga ke RD NPR in charge additional chief secretary amasung director daso memorandum pisin gani hanasu makha taki DMU gi evlog thong lonsen gre Hauzik Dhanamazuri University da post graduate tamriba mairoi sing wakat tananaba authority leram dabadagi koisaunarba mairoi sin university asigi administration block thong lonsen gre thawdogadu ki matang da DM University da education department ki second semester tamlibi laimam Sally Sarman Hai state asida thokliba iranga sin miyam kham thengna wanaringai cheraga sida
Maram sadana fee hangalakliba asi karigino haina authority da wakananaba mairoisina lakpani adubo office awa matamda examination controller masala ramde loinana phone power satgide office aduda lairamba miyosina phongdorpagi matung innaso maksodi lawwa laikide hairake mana makatana hai PG mairoisingi mamangda pangthokiba examination ki form fill up ki fee asi lupa lising amaga sahum khaktamak lawkibani adubo handang notice toklakpada form fill up ki fee asi lupa lising ani chanirom oirakibani hiram masigi matang da deputy examination controller ga mairoi singa unabada examination committee gi mifam koge nubit ahumni gi matam pibiu adubo office asida leiriba sing pau amata phauna bagi mami dadana leirambani marmasna hauji PG tawriba second semester amadi fourth semester gi mairoi sing wakat tadaba dagi a block asi thonglon sinbani mamang da mairoi sing pi hangalakli ba asigi matang da controller ga wari sana bada hauji irang nem thakravani na lofom thokwa fi lawani harake hauji status da thokliba irang gi fibam asi farak lavra matau karamna irang asi nem thare haribano imphal gi mafum khara da irang thoktraka status da irang thoktre haiba yaravra examination tawba matamda chamana ba khudong chaba pitu na nakal na maka ki miyang yeng dana exam pang thok view hanasu makhatana phongtok ke aroibeda content sing asigi markui ba pau khara asiba pau dam jariba manipur local news youtube channel asidagi yang beriba punamak pathaga jari channel asina tomda kana badi subscribe to be business subscribe to be ramoloinana like and share to busu kawi kutuk namak po amakana thagajari